Ka tika aku hui a kai manawa hoki mai anō ki te Karere o tira, hoki mai anō ki Tauranga moana, ki te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu. Koia tēnei ko te rā whakamutunga o tēnei whakataetae whakahirahira I mua I te rā o te whiringa toa a pōpō. Rā nui tēnei ki konei ki roto o Tauranga moana nei. Hoi nō rai tiwi, hei tīmatanga kōrero mā tātou anei, kei konei a tātou rangatahi, e tū rangatira mai ana I rungi tatamira, I konei anō rā hoki. Engari, he āhuatanga anō I roto I o tātou hapori, I roto I o tātou iwi, e tūraki ana I tō tātou tino rangatiratanga. Nā, I hui te hapori o Hokianga, I te wiki nei, ki te ā te kimi rautaki, ki te ā te kimi rongo wā, hei patu mā rātou I etahi āhuatanga e whakapōrearea ana I a rātou. Nā, ko ngā āhuatanga whakapōrearea nei, ko te taimiri pī, ko te patu tangata me te mate hinengaro. Nā, tērā tētahi kuia, I roto I te hui e kōrero hia nei, ka toko ake ia ki te whakātu atu ki te katoa, I te whai whakaaro ia, ki te maupū, kia haumaru ai tōna whānau. Kia te huri ake tātou ki te pūrongo, nā Whatitiri Te Wake o Te Ao Māori News. I'd like to thank everyone for coming today. E tōpū mai ana ngā uri o Hokianga ki te kōrero mō ngā take e whakararu ana I a rātou. We live in paradise here. I don't want to live in fear. I'm not scared. But what I do want to be is prepared. I've even thought of learning how to shoot. Nā etahi matenga, etahi take hauora hinengaro, me etahi take taimiri pī I tū ai te hui. We're going after the manufacturers as well because that's starting to climb again. Tēnei wā ka noho te nui ngō mātou ki muri I ngā kuaha. Ko tēnei te wā tuatahi karaka, te nui ngō mātou o mātou kuaha. Ko hoko nā wetahi o ngā whānau, wetahi o ngā kāmira, ka tai e rātou te kite ngā hunga, waho tō rātou whare. I can't get vitality out of my mind. The struggle she must have had. Do we want to go through that? Speak up. Report. We're going to do our job, but we're going to do it together. E ai ki te tumuaki o te kura kia Michelle Sarich kei te rongo tonu rātau I te mamaetanga o te matenga o te tumuaki o mua, a Tariti Buckley. Auwe ka pauri tonu te ngākau, wetahi atu o ngā kare āroto, ko te pokuriri anō noki. Ko mātou tira e hikoe tonu ana ki roto I ona tapuwai. Hei tāna he painga kei roto I te hui, kia rere noa ngā kōrero me te tautoko a tētahi ki tētahi, kia hikoe whakamua. Nā te kōrero ka whai oranga, nā te kōrero, nā te mahitahi ka whai atu I te huarahi hakamua. E ai ki tētahi kaimahi hauora, kaitaru pī o mua hoki, kia manarangi puhi, kei te kite ia I te kino o te taimiri pī e hai ana I ngā whānau. How far can we wait if we had gang members coming out of our driveway threatening to kill me? I'm not one to water things down. It's everywhere, but it's since I've been working here, it's hit it hard. It's hit us hard. Yeah, it's pretty bad. We've fentanyl, cocaine, all types of stuff without saying too much. Ko aua māharahara kua tai ki Pāremata, ko ngā mema tōranga pū huri te whare e māramāna ki ngā wero kei mua I ngā kāinga, pēnei kia Hokianga. Police have got great relationships with local government, with community organisations, with iwi and hapu. Everyone is working together to try and really get on top of the scourge of the drugs. We all see the damage that it does to our communities. The Hokianga is feeling it right now. I rongo ahau I taua mataku, anō tō rātou hia kei hia te ringaringa tauawhi kia rātou, me he mea nā ngā ratonga hauora, nā ngā pirihimana kei hia tērā momo awhi, me pēhea rātou e noho ki roto I te kāinga, ki roto I tō rātou ake whare, ki roto I ēnei momo raru o te wā. Ko te hunga I tai ki te hui e māramāna te kōrero, kia haumaru, kia kaha tonu a Hokianga, e toro atu ana te ringa āwhina kia whakatutuki I taua hia.